ebyo makamanata undu wanaisyo nano olawithi kumatavya atumisye ito misye imono anduma Yesu totikakie amaidhaku nitunengetwe meyo evina ndeto syangai waitu zeovyo naende wea wake wathela tukanengwango viasiathayo otondu wa thanite mathoni ala makasinda makanengwa datewe Yehova ibuku ni thaa mosi na mbethangu ni mana monza miongo kenda na monza mana kenda miongo kenda na monza kisoma kuma mabuku nweli ibuku thitha mbetha mosi na thila thingi ibuku ni thaa mabinda wakeli kilungu cha miongo ile na thandatu lakini twamba usoma bani kana tukwatanya ndeto isu sionthe mandiko mangi miasiata o ibuku ni thaa mosi kilungu cha mbe mswa wambe mandiko mangi miasia ndeto ya Amosi ula waikate wa aithi mate koa ila wonie ondo wa Israeli methena ya Usia musumbe wa Yuta na methena ya Yeroboamu mwana wa Yoasi musumbe wa Israeli miaka ile mbe wa kila kitetemo cha nthi. Again ndeto sia Amosi ula waikate wa aithi mate koa ila wonie ondo wa Israeli methena ya Usia musumbe wa Yuta na methena ya Yeroboamu na wa Yoasi musumbe wa mwana wa Yoasi musumbe wa Israeli miaka ile mbe wa kila kitetemo cha nthi miaka ile mbe wa kila kitetemo cha nthi umuthi tuwe mancha yulwa kitetemo kiba kitetemo chu cha nthi ate we Yehova tubothe ame Yehova nthi ni tetema ila na kuwe mwene wokela na kau wako wokelwa nondo we muthatu na nondo ni wewethetwe wo na musumbe umuthi twenda twe manisye ngai witu kondo wothatu wako na mibaka ila utunengete mondo ni meke bathukanio oketu manisyo nange make maniwo ngai witu nibwende tukamana miendele yitu kusubia ona ndeto situ kusubia musumbe mweyai tumanisye tutongoesye tukanye tulunge na tuthangasye ona tukiakisye Yehova nundu be ondo ndo tumanisya ondoni kondo wa utayo wako tene na tene na kwa hayo nitwabotha sitwani ya Yesu Kristo ate we Yehova. Now tukiemanisya yulwa kitetemo kicha nthi mandiko manga imeasia wethiwe kwa Amosi ibinda tha musumbe wita wa Usia ibinda tha musumbe wita wa Usia na mandiko manga imeasia ambie wathani wake miaka ile before that kitetemo. Praise the Lord. Yutwele kwe kule ende kitetemo kecho milita wangiva ninosa ibinda nasoma ibuku ni tha Zekaria kilungu cha 14 I think ni verse 4 kina yulo wa kitetemo cha ibinda tha Usia. Praise the Lord. Now asome dhila mosoma yulo wa kitetemo ke na nondo niki uwetani wana Usia medhito madhendo oswane ae kitetemo ke chethi wende na niki Usia. Are we together? Na niki Usia. Na therefore ndeni wakuswanea kwa Usia usu na kitetemo chu kikwatanwa ibuko ni tha mavinda wakele kilungu cha 26 na mbethanguni 422 ni 422 verses 16 ibuko ni tha mavinda wakele 26 verses 16 422 na mbethanguni 422 na ndiko mange imeasia indi ilai wae na vina usweta wa Usia ngo yake tulia
kondu wa u eka nae muno. T4:22 eka nae muno na amuvitanisya Yehova ngai wake. Nundu alikile hekaluni ya Yehova atowesya uvani kithembeoni cha kutowesya uvani. Na muthembi asalia alika amwatie ena thembi miongo 8 ma Yehova undu andu ngumbau na mamukania musumbe usia na mamwea ti wia waku usia kumutowesya Yehova uvani indi ni wa thembi na anama aloni alama vathanitwe methwe atheu matoe asie uvani uma ekalone nundu novetitie ona u ndukethiwe ndaya kwaku kuma kwa Yehova ngai. Ithukishe verse 19 nibo indi usia wathilikile na aena kitowesya cha utowesya uvani koko ni kwake na yela wathilikile athembi mangu maumila kituliani chake athembi menumba ya Yehova wakubi na kithembe cha kutowesya uvani na asalia muthembi munene na thembi onthe mamuketea na sisia aina mangu kituliani chake maandiko mangi masya na mamu kuthwavo mituki onake mwene ekalata kumala ni kwithwa Yehova ni wa mukuna na indi muminukilio wake ni kana aina mangu kubika muthenya wake kuchake na ekala numbani yute nundu aina chao aina mangu nundu ni wa betiwe numbani ya Yehova. Praise the Lord. Kwa na nasomi na alamali ulandeto meona kitetemoke chandite kikebinda theba leu uswani wo wili ati thela mundu usia musumbe walikele hekaluni nundu wa undu unekie kitetemonde chandite kila chakunie hekaludha Yehova thosia thatoka na thatoka cheni cha suwa chekata cha beta. Praise the Lord. Na nicho cha balu kile kituliani chao chake na bo suwa la kunie kituliani chake nibo mangu meki hata momilile. Praise the Lord. Yu ila maswane na manena mosa makatuta bia kitete moche kikepinda dhiba kikepinda dhiu no munde tuiye mesi abo kwa kitete mochu usia na mabitio make wa bitio zake za ezao ondo wambe Yehova ni wekete ikebadhokanyo kati wa musumbe na muthembi hata iwe Yehova musumbe ena nomba yake na muthembi ena nomba yake. Musumbe ni mwitikisie mauta kondo akudhuko makiandani chao chake na muthembi ni mwitikisie mauta kudhuko makiandani chao chake. Praise the Lord. Na indi musumbe ila wona mondo make mailaba na meka nesa ona nondo kibali cha Bwana kiyuluwa wake enda kudhonoka mibaka kokela mibaka alike bala Yehova witikiasia mauta bange ona kwitikiwa kulawe nako niko mwitikilia kuthi kudhonoka mibaka ela Yehova mwene wekete hata wekete nikenda akatowea sio ubani bala we mwene utaele kwethwa ai ku ibito zake dhambe ni kudhonoka mibaka. Praise the Lord. Ni kwithwa enoto ni weba usuni batoneka Yehova no mwathimete wasoma movo alame baumbe alipigana na vita na maadui akashinda akawa na kilimo akakuwa mzuri katika kilimo chake. In fact esa utweka mondo mudhimu no na okilanja maubai kondo na kondo wesa kwethia kitungelelo yuta yonde nenzuviko hata iwe Yehova lakini uonde wa muongela kindukita wa majivuno kiburi etita wa mietulio nikiwa kitumi one nono buko kwa Yehova kwa yulo wake pa ikela kitatuma utakela ila mebaka kuku kila mebaka ila Yehova umwiye ondo ambe ti vitio neno neka kwethani wake la mebaka athi na ambia kutowesya Yehova ni mbewao no isi no tondumwe na muthembi munene kuona ailwe ni kwithosya usumbe ni kwethani muthembi weba munene na hivi aizo nokela mebaka athika la kibila ni cha musumbe Yehova lakini kutoka nundu ni wa mubuthia aithia thosa kila kibila athika lela ndata ya musumbe aikwata na ase yuningwe ya mathayo mando tani chao tani musumbe ni wa vitisi etha ana vitisi yetha ni muthembi neke tata lakini weni wathi atowesya ubani oloka nai
uya ni wa dhambi anene andumaki sia ocha aloni hata iwe Yehova na indi enda kwelasimithia amutoyesie Yehova ubani ngalikoni thiba isu umandisio ulawi bo we immediate nikaname bakathine ngo chao ndaya umandisio longi we bo nyonona ukimbendesia muno hata iwe Yehova nikana thembi manenge kianda chao cho na kikitika buthe. Praise the Lord. Umuthi mizoezo nikumbikia vina nikanda naseka naye onakwa we wako unengo chao ndaye yako twika we mutumia wanzama kana kibeti cha nzama na ni witu ye yani miaka mingi tikwasya we no thei wa obuthi apasita na kwenda kosa ukianda chao chake nondo na akatuma na hata kino kianda chao chake na itole kumwinibisha otondo pastor mwele wele kumenibisha tumia na ibeti ngu nitana munono ndo ebukutha mundu so wita wa Timotheo aitabiwa ni Paulo akimuyai ebetingu akaita ta ainyamao make atumia akonde lo kandia akamata ta aithemao make akimesuba hata iwe Yehova ku onabe omabaka onangatwika university ngine ngatumia ndaye yandikoleta nilikela maweyani mao monundu Yehova ekite ulikenda uya wonde uthukumwe nandu meke bathukanyo napatikezwa na mundu akwithosia ya mawe ameba kuma pindamwe mabindamwe no ni wele kumisia mundu mathimbola undu no mena ukile chao mibaka na indi umisio no utangiyo hata iwe Yehova ukumisio no kwika hata no kutangia nindoko maana na ninaona anafunzi Biblia ndo methe wa maile anafunzi Biblia menda maisemba munozo kwa mawe ya masembe tata masembe totu chap instant salvation, instant growth, instant discipleship matoma na witi kilo na dhape na instant obazita mwingi ni wa kuumesia na wamo the nome koni mako umesia mathana na matekwe kata na matekwe kwenda ayo no bado no chao no obazita hata iwe Yehova yi uthumesia mundu eze kubika kwe kata kuyana wi muumisia wi mwekea wi mwenda onagwa undugwa I know chao no basita ukimweya ombola undu kionde makwata si ondo weba ondo omwe hata iwe Yehova kuba unenda kwasya andu masubela mebaka meketata mekewe indi andu mangai mebaka ne mingi nondo balaba theu boka tika luni ona mutwano wako ni mutheu hata iwe Yehova nondo ni Yehova uya ite mundume na mundu muka mewe meana eli maninge mutwano wo chao ndaya na mundu wonde wiwa ukila ila mebaka onethwa ni umia nthembo uongo ndwindi wisa kwamba kithembe bila Yoba utakuya ite ku mundu wiwa ukila ila mebaka ya mutwano wako na mweme kana mutwano wako na mukau mundusu enda kwekata mundusu witawa usia mabitio manene kutwika mundume wa mundu Yoba utakwitikilethe kutwika kibeti cha mundu Yoba utakwikitata utakwitilethe ni vitio hata iwe Yehova na kitandali kikila cha kunia bandu tunatabiwe kino toni wao kukuna onako kitete moja ndini chelote tema nongi uze kwithe Yoba ni wo ukanya waswania ayoba ni kanda akanya usia kitete moja kuna ndio mbe nundu mibakani yekata ini akelwa eta wa trespassing yani nikana Yoba akaniosia nondo ni wavucha bandu balaba keba batheu ai kitundu mocha kuna ndheba londe yi takoza kana Yoba ndio teka ndike ikanaika nikanda subesi zake ndeu tamutwano wako asubesi zake ndeu taziana siao siaku isu ila umia sia ndembo kaya tate kuona utauta utethia wa wanga hii no kweka wea wanga hii tulisema Jumapili jengea Bwana madhabahu bali Mungu amekupatia urithi eva ni mutwano wako uumisie chao ndembo aka kithembe oba bo eva ni sana nisi yako aka kithembe oba bo na udhumia chao ndembo ni wea wako hata iwe Yehova kazi yako inaongea sana mbele ya Bwana hapo umetolea kifungu cha 10 praise the Lord imetakasiwa Mungu aliye hai maana hapa ndipo anaona worship yako hata iwe Yehova as long as uwe ndo mumisia Yehova kana kumwake akithembeo wala Yehova utakwitilizitie mundu tuthakwa akakithembe tutu awetie wa chumwa metho ini mamundu mugandiwa is impossible tutona kwa akakithembeo ni kikithembeo metho ini makana katiwa ukithekata ndo toneka kana ka kwiwe ithe uti bandu bakwake achao bakwake akithembeo praise the Lord. Amen.
ende mwaseo hata iwe Yehova kou kindu kila uumisia kilungu cha 10 chuni watu ekithia bandu batheuba wa Yehova bala mandiko mangi imekwa za Yehova ni wathimite pale Mungu ameta baraka zake kimusi chenu kila mmoja na mwetikilana na masa tukaende yambe tukaboya oimo kwa mwaka ka tukaboya kila withota jiseta musikwenu ni muboya kila witho ani ngomuthangasia boyai utena mbothi ukoma wina mwiso ku osimu mwe kaliende yu nyedwambie na kuboya kuboze na indi yutu nitulikile maandikoni mundu anambini mo masoma atu misola akasoma na tuiboza zingi tukongela etambia zingi ndeni wa musi wao witu twendo twikithia musi usuki thembe cha Yehova twendo mwake ya kithembe oba ku ona kingiche ndolika nicha kila mebakala cho na kitika aswane tata kekeliuna sindo ni situ sia koya ate we Yehova ona kabande ikathingitha ikatetema Yehova aikania mundu la wathono kamebaka yake nikenda alike mundu ni ma Yehova ona to wo mionda nda yendo mulumisia Yehova osio wambe mulumisia Yehova ndembo kuma mionda ni leva mnaitakasia Bwana aliye hai. Praise the Lord. Kwa hivyo atakaye penya afadhali kitetemo iteteme ndiyo then kende ukanyo wangai uke yuluwa wake afadhali mbingu yote inyamazishwe iangushwe chini ili Bwana alinde kile ambacho ni chake. Hata iwe Yehova nena kile kenani mukia kisia sinduni sienu hata iwe Yehova mutikaeke omuthuku mangai mutikaeke omubothe asindiso sienu mwinanzika kana nisulika amaitha Yehova niwe singululo yaku banda ondo ile na ondo yana hata iwe Yehova lakini ngomutuma kwanza inywe mwekala kondomo kula nya nando tanisi ananga wambinge sobe abala bako zukuma ngai bala ukunengete binane theba we mwene asobe mibaka theba atete mibaka theba na sitoza kinizike hata niletaewe na Yehova ni wiso bazakanya kati wando eli mekuleta inisia nake mbona usia ni mweteki wa mauta na dhambi ni etiki wa mauta na Yehova ni wiso bazakanya usia ni wewe hata wabitia hata iwe Yehova ni wiso ukanya ibindani zake na mondoni make. Praise the Lord. Kunaomba katika jina la Yesu Kristo ikatukanisa tetema ikatukanisa kata ikatetema itetemea mu maitha waku na ikautetemewe sitwani za Yesu Kristo pamoka nyame pakaya kuna zando alangi na hii ni onyo mabinda mwebetimwe si asubika muno si athanesa si ona tashina otoni weba otoni wonde pe ando memele wa menangulu pe mutume mtu athaitha nake umoto athaitha nake na aisabu kibu tene na aina ngulu mbinge okaka banda mutio bala wendo banda na wa mkula lasa ninese munde wako inde mutini wao ni wao kwa mundu wake la mebaka inde mbona ni wabitia mbona ni wake la mebaka shindwe katika jina la Yesu Kristo shindwe katika jina la Yesu Kristo yu munduzu itakwazia kanane tele ni wapa ndote ya mundu nginde kitata ndesi ana ni mundu wambia kwezo siasindu kuma mundani wao waku bandu banda mbemba bandu banda mboso no balite muti wao na baube na muti wake bundu banda muti wao ondu nani mutongwe wagizio yuwika hata we no muthoko anakani kenda au thoko wewe usuti mundu wingulu shindwe katika jina la Yesu Kristo mipaka yitu Yehova nami kululenesa na yu mboya ni siako na ndembo ni siako sisia ukulule mipaka ya Yehova nesa kwa kumyaki ya kithembeo na kumumia sia ndembo siana situ mitwano yitu esukuwe maitu mawe ya maitu ona me ino yao ito ate we Yehova nikenda usekeza mumaitha ndeo thono kamipaka yao ona mu indothono kamipaka yao akafadhali kuwe na kitetemo kuwe na kitandaliki aribiwe na Mungu amuonye katika jina la Yesu Kristo. Ese umanisio wa mundu wetausia wembewithia wia nondwe undusu ndo akuno ando mamba yingi onakuni wetikini usiati mundu wangai ono ndu etikili tutosa tukalela tukavuthia mundu manga ine nikuza tuna miaka mingi weani wangai atuna kwaila mundu ni maito alikuza tumuthuku ma Yehova. Look at what happens to him ndo akuvuthia nikuza Yehova no mokelitie ngai natwe wiyete aitweka nesa hata iwe Yehova ando tusubia niso na mabasa ni makela amebaka ngeza kwithia basa wiko kwitu
ndana ndabia lakini no likile kwa kingalika etuka ngori etuka wo lakini wenu lika ko ndo ndo twango we ne beba we bo lo to nengeto muzia ko ne beba confused ndi mu kwatia achucho ndendo vuko makondo osio ezuko makondo wa kwiliuna manga inatu itane makosokosoni atwe na moda mabazita na ketwewe yatei ate we yoba ona ndeto zitu ikadhonoke chao mubaka tukongelelo kuzi yulua mundu kuzi yobo tawizi na yoba ni wizi ukuzi wa inya Angrezi ni wizi ukuzi wa inya Francis ni wizi ukuzi wa mama bai yuwe wonglande toza kuitesa chao si awonjo kilimandiko mange maziandu ka mwili le mondo ondote wa chao nondo ni wadhonoka chao mebaka. Praise the Lord. Ena utoni waku kutetemia ndhia onde aikani omundu wiba na yu manamba isi onde nisi uweta yulua kitundu moja tundumie yulua kitetemo cheki hata na no mundu meweka wata wakanaua imagine omundu meweka hata na ndiyo ndeze kata yate tema ngaina tuiwetei atuikia ngayola wethayo ithike binawe ngina tewe maisha ni mako. Let us pray together. Sitwala kulithi kathwe na kutai watene na tene mobozola watu nengo manisio wa umundi yuluwa itundumo ikuna kondo wandwala mathono kamibaka elawe mwene wiyite na woki mibaka libo kondo wa mitwano yitu amwe kondo wa sena situ ila tubothea kondo wa nyumba ila utunengete kondo wa tusio tula utunengete kondo wa mawia ala mwie utunengete ona kondo yoba wa mithinzio na mothi ma ukuthukuma utunengete ngai witu okitu yani tuthukume tutokea ala mathono ka mibaka ka makanya na kumakuna ona kaba ukathingithia nthio nthe uimantha undu umakuna na kumananga ona no uona ito twisuve yoba kana wino tomi na yoba wendo twisuva atu avita ni we lo tukanya na ndo tukana sia teto se umuthi ni si pole kada tukie kuthono kamibaka ila we mwene wiyite na indi tuyumbola nini sewe na mitokea kuiwa na kumbola tutejeni kada tuka kuendea sia madhayo ni maito kuendelea mbele jitwalie sifa na utukufu na kwa hayo tuomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Si Bwana wabariki. Amen. Asante. Omode kwa tetu ina background ya wadhi.